Dala Chok, angisho nawe sowusikari. Hey Chok, namuhla Heritage Day 24. Ngizoba nomcimbi omncane nje. Hawu uthi somuyenzela kuphi futhi uyophatha ngubani? Simenzela kuyo yonke indawo, uyophatha ngithando. Okay, asiphuthumele khona ngoba isikhathi siyahamba. Asambe. Ngifika kwenu namuhla yami. Lethe ngifuna ukuthi senze inyana umcimbi omncane. Nje just ukuzijabulisa nje. Bakuphi abanye? Abanye engibabona endleleni beza. Maybe. Naba bayeza. Salutare guys. Buongiorno. Njengoba bese ngishilo la ngithina. Ngifuna lethi ukuthi sishaye umcimbana omncane sijabulise. Manje mina ngithi asengishaye. Njengoba bese ngishilo le guys. Uma ufuna isiko lakho ungagida or uyagida noma ushaya inkonzo noma uyajayiva mara speaker uma ujayiva. Ngiyaphela umoya relax. Uthi ushi Bengulube, wakulupa langulube. Hey, wakulupa langulube. Wakulupa langulube. Wengulube, wakulupa langulube. Hey, wakulupa langulube. Wakulupa langulube. Wengulube, wakulupa langulube. Wakulupa langulube. Wakulupa langulube. Wengulube, wakulupa langulube. Wakulupa langulube. Wengulube, wakulupa langulube.
Hey, wakulupala ngulube. Wakulupala ngulube. Yes, girl, yes, girl. Ngulube, wakulupala ngulube. Hey, wakulupala ngulube. Wakulupala ngulube. Ngulube. Aye. Ah, girl, girl. Wakulupala ngulube. 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 Ngulube.